Kami var ekan, kami itib beremiz deydi. Qanchaga berib qo'ydingiz? 26'ga berib qo'ydim deydi. Siznikini basını aytib qo'yingchi aka. 35 ming so'm deydi qizil torpoqni. Urg'ach ekan. Qanchaga berib qo'ydingiz siz? 33 ga berib qo'ydim ele deydi. 35 ga beretelem deydi. Bu bile yaman çıktı. Aka, mına qara torpoqning bahası qancha? 27 ming so'm kami var deydi. Urg'ach ekan ha? Urg'ach torpoq 27 ming so'm kami var deydi. Aka, mına alanning bahasini aytib qo'yingchi. 27 ming so'm kami var deydi. Bu da urg'ach torpoq. Naqsi? Bu dele 27 ming so'm deydi. Buna 3'ü 1 de ekan. Bazını aytib qo'ysangiz? Bası ukam 12 ming so'm. 11'ge vermedik. 12 ming so'm deb atat, 11 mingga bermey qo'ydim deydi. Eng arzon turpoq ekan bozorda. Parodasi qanday bu? Ha, Parodasi qanday? paradası naqda toza alaydın turpoğı. Alaydan olib keldingizlar bile. Yaxshi. Akamla ala turpoqning bahasini aytib qo'yingchi. 27 ming so'm kami var deydi. Urg'achi torpoq. Taydın bahası qancha ekan? 25 ekan. Urg'achda ekan ha? 25 ming so'm kami var deydi. Erkek tay. Turgesi alınmış o. Qanchaga berib aytasiz? 21 ga bo'g'ib o'tatgan, berib aytam deydi. Neden böyle? Bahası qancha ekan? 30 ming so'm deydi. Erkek tay. Qanchaga berib qo'ydingiz? 27 mingga berib qo'ydim ele deydi. O'zi 30 ming so'm deyapti. Taydın bahası qancha ekan? 25 ming so'm deyapti. Narxisicha? Bu qarasi dele 25 ming so'm deydi. Taydı qancha deyapsiz? 27 ming so'm deyapti. Erkek tay ha? Erkek tay. Qanchaga berib qo'ydingiz? Qanchaga berib qo'ydingiz? Sar menen 25 ming so'mga kelgan ekan, berib qo'ydim ele deydi. Hem berbegenizge beresiz da. Berbegenizge beresiz deydi. 25 ga. Tay qancha oldu? Satıldı. Qancha? 26. 26 ming so'm erkek mi? Erkek tay 26 ming so'm deydi. Ukam sen tayın qancha bahası? 35 ming so'm kami var deydi. Erkek mi? Erkek taydın bahası 35 ming so'm. Qancha ekan taylar? Ha. 40 ming so'm deydi. Urg'ach erkek mi? Erkek tay. Bahası 40 ming so'm. Aqsaqal attın bahası qancha? 120. 120 deb atasizmi? Qanchasi bu? Yanası. Жаңасы. Qanchaga berib qo'ydingiz? 90'ga. 90'ga berib qo'ydim deydi. 120 ming so'm deydi. Жаңасы ekan. Ulagı işi var mı? Büyürge koygan bulağa çavululek. Uyurga qo'ydim deydi. Ulaqqa chavulilek deydi biroq.
Аттың басы қанша? 220 мың. Жашы қаншада? Жазға 3 асый дейді. Улақа чауылады да? Улақа чауылады дейді. Ака, аттың басы қанша? 65 мың деп отасыз ба? Жазға не бұл? Күшті өжал. Жазға бір асый. Жазға бір асый дейді. Қаншаға бербей қойдыңыз? 61-ге бербей қойдым дейді. Ака, атты қанша деп отасыз? 100 еле деп отасыз ба? Жашы қанша бұның? Жаңасы екен жазға. Жазға жаңасы. Ертең ютуб қап шығарсың. Улақа чауылау бұл? Стат десеңіз? Улақа емес, ешектің орнына әлемізде. Ойматты. Сіздікі қанша? 150 мың. Жашы қанша? 6 асый ба? 2 асый екен. Улақа чауылатып шайды? Улағы бар, еші бар екен. Қанша екен басы? Басы қанша? 70 мың сом дейді. Еркек. Жазға құнан ба? Басы 70 мың сом дейді, жазға құнан. Жүз мың да атып тұр, 79 мыңға бау болып тұр. Асый қанша екен? Жазға жаңасы. YouTube'a çıkarasın. Benim atı var mı? Alüflerdeki. Şöyle var mıydı buna? Gir gel olacak buna. Şöyle var değil. 68 мыңға сатылып тұр мынау лат. Жашы қаншада екен мұның? Жаңасы жазға. 68 мыңға сатылды дейді. 62 мың сом болып тұр мынау лат. Жашы қанша екен жазға? Жазға пүшті дейді. 62 мыңға алып байлап қойып тұр. Яка ушунун баасы канча? 100 миң бе? Кара тай 100 миң сом эркек. Мынаңызчы? Буну 90 миң сом дейт. Мынауну 100 миң сом. Сиз канча деп атасыз экен мынаны? 120 миң сом. Жазга кунан бы? Жазга кунан, баасы 120 миң сом. Үкам, атыңын баасы қанша? 70 миң сом бы? Жазға кунан бы? Жазға кунан дейт, баасы 70 миң сом. Тайдың баасы қанша екен ака? 27. Ургач тайды 27 миң сом деп атат. Қаншаға бербей қойдыңыз? 26 миң сомға бербей қойдым дейді. Еркек тайбы? Баасы қанша? 55 миң сом кәм бар. Қаншаға бербей қойдыңар? 43 миңге бербей қойдым. 43 миңге бербей қойдық эле дейт. Қаншаға беріп қойсыңар? 50-тен аз қойып береміз. 50-тен аз қойып береміз дейт. Номерің айтып қой.
Көргөндөр 778 0778 81 18 09. 81 18 09. Ала турандар болса ушул номерге чалыңыздар. Каерде болот бул? Тай ала турандар болса ушул номерге байланышсаңыздар, любой жерден таап берем дейт. Үйрөтө албаган жылкылар болса да үйрөтүп беребиз дейт. Мингенге. Ака тайдын баасы канча? 45 000 сом дейт. Кашка тайды. Kırk bin som deyt. Taydı. Erkek tay. Bala pul verip koyuşken ötken gün 3 lira vardı. Pul var verip koyun dedin. Torpoğu menen 69,5 ming som boldu deyt. Uy. 67 ming som torpoğu menen.